maruina koi furup sing Maitai rigi Naga Kuki aduga Maitai Pangana namna taba punna kundamina belamni adu dai duda sai magi oiba kanguki akuba meeting dagi demand je tongna aga magi political aspiration haidwera natragana dream haidwera masigi posit lakna kanda si maru hun maru se so hawroe kana Naga gi ngasi bodum framework agreement hairaga dum India government sanale risini I know I'm a luxury. Why do you project to the Tadu Piro? So I come to the guy in Hizabati, who's the key National Green Tribunal you order say. Effectively, Dil Tobusi and National Green Tribunal the lay, but it was hunted as a high Bibatoni. Heidi Yamna German road, Tiger Road, I see state, Moisi state native. Some Hanky Penky, where your nation registered Tauria, Taudir, Canan head or in the organization. A Sigi Moina the intellectual Kaiji Pale, Moy organizations. Intellectual Nabu, Sagi, National Green Tribunal, Tuku, environmental clearance, the process me, Mama. Kalaga chat paput amabu normalized of you masi regularized of you kind of chiga thara wonderful intellectual guy to palle my organization pase intellectual community that intellectual organization no to uthabak na te moi torum ga ching do kak tring ai da koi ching je ka an biu si environmental clearance pbu state and san biu ai ga do ne ba maram Public road am CM by the state ki exclusive jurisdiction ne ba magi exclusive domain ne aina semning the same la ponte ba ado hai ji di city adum kanana semino karino khang da gai dum authority ga yaw bu yong do to bu se huji National Green Tribunal Thingjille khre ba lambi chat pa thing ban ti hai za ka sangi ka sai du kitang ai ka to joge I beg to differ ko ma sa bu later lambi chat pa thing ba ban ti lambi do makhata na construction thing ba ada construction thing enforced of the Chief Secretary through his SPs, through his district magistrates. Aduna sigi enforcement si hauzik karigumba thugai agadi order jing ngak pangam dreng khala seba Chief Secretary na tragas high organization cookie militants was like German adu hiring na cookie militants in thugai ren law seba ko adu ita agadi gasai tribunals na National Green Tribunals na sahi ahum bawgi phadok piba yae order in the bagi order comply to the bagi aduga crore tara phawgi fine thiba na tarana animak ko aduga orders in the base nongma gi lupa lising kun manga in the numitsigi hendo khaganda sibo adum piba ngamme ba aduna ngasai state ta sai 1000 hai bibu ne ba paisa suk pi ga hai ba do paisa suk thi ga do ni ga sidai 3 crore 10 crore piba gi no yauri aduga kai mo award am khak kana to di company oiraga di amuk paisa chaukhale sina makhata si kiran chathuk kiran kai kiran tawjage aduga tribunal na tawbangam ba se sai yam ngamme ba kai ngongge da tribunal ngamme si ngasai gi pollution na environmental damage degradation hai jabtar maduna shoi ba victims in da compensation pihan ba ngamme state ta adi compensation pi do state ani ko ngasai cookie jo council hai gera German hai gera tiger hai gera moin soira ga su state na effectively handle to da bagini na lawgani ba Madu the never state is liability state go is a name. Aduna Han Bagi relief, send us a compensation people a me. Aduga property damage to give us in restore a muto man, to Honmangame. Aduga environmental areas and Uzaka Krenans, German road, Tiger Road, and so called Hijabatar. I German road, Tiger Road, so called German Tiger Road, I say. Masida Umayama Kaktra. Masigi puts it, I don't see everything that Udun down a loin town, can Maggie can Piba okay. Relief say. Aduga plus Nasagi punitive waiver, say a humboki padok, a crore, a humgi, taragi, crore taraboki can hydro. But see, I don't Piba. Aduna how's it environmental assess input low impact key assessment low down in the town and I be do. But see, book sing with state low doing never. State na lambi simze gay, state na isigi
infrastructure develop to jage forest land da na tragan environmental u ka aga khola ga na khoina state na madu haiba matam da sigi environmental impact assessment state na pi doi ne state na kan to doi ne ba ado hujiki khoi German ro kan ro ai state phone na te ba ingbiu ko state haiba ga sagi mighty state sina development gi mingda kaino ma semja ge saja ge haiba si bok environmental assessment impact kam lai ni kho ni assess holu aduga tau hairi ne ba aduga khong ba chaw organization na ga sai German road tiger road ka ga sai memorandum am ga khoi gi national highway ge authority khoi union minister nitin gadkari daga memorandum ga pisal laga memorandum du fruitful oini ga na khan ba se ma sai ni sum khan ba da lambi semning bagi nataba khana hauning bagi attitude am yawe ba haidi pot se dum boil toraga irang se dum toraga irang si dagi paisa tan ba mi chengai jama tare ko irang si dagi yai ma akoi loi khangi manipur gi sidagi paisa tan ba mi mayam le madu makhoina tawri se aidi pot se dum boil to irang dum tho le ra sanu dum mitai ne su kainom react to ra sanu akoi nom khumma lore aduga sigi issue se dum thon thamaga akoi paisa tan je ai kainom man gale I ai di mitai de khana hu ne lawe sigi se ai man ga sai gi nitin gadkari na natra gana concern ministry na hoi hoi noi do asia le lambi chemo khoi kano pira age material pira age we noi regularize to si kai je sumoi oi roi moi nen khangi ne natra khang di ha ga na sai ai nai je buduni they are living in fool's paradise aduna oi roi do ba project pairaga sida leiba se masi thangai singna tahunjaning de aduna aduga ngasai gi chief secretary gi di ngasai ai nai je buduni FIR do to National Green Tribunal huzik lakre order lakre National Green Tribunal na tawdraga di nangi SP sing da hayo nangi district magistrate sing da hayo effectively implement to silambi thingjalu ko saba thingjalu ko haigre ba aina haijabadi mi amana haibu ke do wingai no one hand when they themselves knows that this is highly illegal to bum chungdok thok ta thabang ni state ki authority ki ayaba yaudana environmental clearance yaudana lambi semba ching da gaida forest ki land da gaida taw bai basi niyom kai haiba se masidi dum inception da gi khangbi bum thoe ba khangsu khangam gani taw du inaction ne taw da ne ba ngasai gi aikhoi gi sida adum yam lai thok pa haiba tare ko lai thok pa natragana adum aikhoi si gi Oja Chandra Kumar hari ba khogi German road tiger road ki issue si dama kuire masil aina yada ba mong da semba sa bani ha ba si duma khoi lae dubu hari ba kokomi gi mai kai dagi masi amutang aina yade yade haidana cherol pikhat laganda masi Thingjille haidana NGT gi mai kai dagi Thingjille haidana lai adumakpu sigi matang da haidi ain gi thong da yadana Thingjan semjan sagat lurba sigi matang da duga NGT gi mai kai dagina hauji amu saba Thingjille hare bi sigi matang sigi da Oja Chandra Kumar kari kamaina yeng ba ya Oja Chandra Kumar gi point of view tang tham byo ja kuigi ahan makta da kuigi ai gi notice dialogue ing biri ba irei cha singbu ikok no khurumjari aduga we ai co-panelists tamo santana pambu kai khuna bochari ai kuigi encourage biri ba yai bu ai bunga sigi kano sida dialogue sida mu yawn bi bagi makta thagat pongok chari kuigi uziki National Green Tribunal kuigi East Zone bench Kolkata hijabata so they should order maka masi interim order ni final ordinary okay masi order si music si talk of the town masi dum kaino wai mayam na sudum social media ra kaida ngangnar ado masi gi National Green Tribunal da koina approach to we ko gi oza thoba kaino gi kuraija ma thoba komi gi convener gi nasi ki magi thabak se ahan makta da commendable job ne na ai thagat pa phongdok cheri magi sigi effort si it's worth
appreciation hai jabata appreciate to yaba yamna kaino to yaba dum level am gi thabak ne ai khoi da yam tang na thokpa khoi da proper authority the National Green Tribunal or Supreme Court or High Court or any other forum in the country approach to was khoi particularly khoi community jam tang na thoe khoi da lobby gi capacity yaute lobby kamai tong ni khoi di khang but aduna ngasi gi yam tang na thokpa sigi khoi gi oda thobu buina thagat pa phongdok seri se masina maram oiragan hujiki ai order do ai pazare National Green Tribunal da khoi mamai Punjab jani crime athobana Union of India khoi Ministry of Environment, Forest and Climate Change say yaurga State of Manipur represented by SIP Secretary say yaurga ana was ki National Green Tribunal to the petition je file to bone the mana khoi file to risi khoi singi Manipur gi singi saruk singda khoi environmental or geological safety measures में याव वो याव तो ज्ञान में ताद ना कोई चाहिए लंबी से मसाब से ठीक भी हो है बस ये ठीक बम जो थोए मतलब दी forest की लंबी से बाहर बसे even state ने से बुकता कोई forget about this cookie जोगी मुझे बस ये सु German road Tiger road का इंट्रोल इसे more or less funding जिकरा इल्ला आंगनों ने है बसे तुम mayamna lum chawrak pam jinum khangni German hai banu pasi kanano adiki tiger hai je kanano is ina hydra sudum khangba wani koi gi Manipur gi mayhem se thohan ba chawng no mating pangi ba Manipur gi colossal violence si sida yam chawna sharuk yari ba cookie militants gi chip ngaktani moi yam chawna thodang lori ba what tiger su wasagi keno se so German se so aduna maming bawba khoi ain na yadaba su chana ba that is another thing but ain na yadaba militant organization singi maming ga lawraga thon bangam bagi capacity lakpa mas aduga masigi funding cry la angani adigi sigi lambi si khoi gi lambi si kari decision adu no ga yes miyam gi chatpagi hoi uzu ki Manipur gi oiba issue sina maram oinaga khoi gi top community degi lak sing se valley da fawu no aitre aduna singi faujage haiba khoi gi memorandum adu su one of the factor ne sigi National Green Tribunal the issue is khoi gi cookie ukai mo gi World Cookie Joe Intellectual Council है ना वो ही so-called है जब बता सिगी मोई organization से unregistered चुए गुम तो वो नहीं registered चुए तो मांट मोई ना सिगी organization से ना मेगी sorry February की टांग अनी अदक से ही सिगी को 2025 से ना कोई Union Minister for Road Transport and Highways so koi Nitin Gadkari da yes moina memorandum am kak pisali memorandum jida palli se koi ring road si semjage aduga koi kena tawjage haibane adugi memorandum sidagi tholak pa gaino ngasi gi National Green Tribunal gi kena koi openly koina kena lais challenge am ka koi sigi petition ji through the authorities haidi sigi koi loi khange Manipur gi ching da kenu haibasi u ma kakpagi sanction lo do ne yes permission lo do lip lo do ne u ani kakpagi om kakpagi na ko hujiki lambi je sema ko matam u kyam kam ngani adigi lambi si kalak matam da environmental damages kyam thom ngani haibagi assessment sum to dana
hekta khoi organization amna ga tawraga adusu hariba lambi sigi maming se prescribed militants organization gi moi trip sigi maming ga lawraga thonjalakpa with impunity as of time see am tin labor trip aduna but timely intervention through this petition is a highly commendable job right Hyderabad uziki aina nga simagi order se pazabada ko petition se yaw basi khoigi applicant sina magi information ma'am authority de lawbada khoigi environment and climate change ki directorate de rural engineering department sigi MA kano to khoigi MSSRT kan to adugi rural engineering department adigi forest department moizigi koi information law matam official approval pgblite no objection pgblite adigi forest clearance ki kano sigumba kano amta laite na moina sengdu eba yes now aigi kano di khoi sigi German road Tiger road se kuki militant sing na phawdok phawjin to bu ya lambi ma sem na honarak pada we separate administration bu taliba sing sigi dream haijabata khoi dream sigi one of the kanoni ziki road sina mating pang ka do moi road map ta yawa project ni sigi project se official approval like it high no objection certificate pgblite ko the forest clearance ki amama kan ta pgblite and high ado ziki high lambi city day one dagi public domain da label lambi ne masigi maminga kona na so ai sare so megi phawdore adil jungle ka thale lambi ka e adu do si tore do khoi da public domain da day one dagi adum label pone now my question is sigi lady ba kaino se kamaina makha chatan manu haibu hana khangam da bududi well and good yara ge ko gi government su loina ma eta manipuri nuk en corner labor se khudak ta khangwa gi sulai po ya ponte ado masigi pochi di day one da mayam na hire ba ne adu khangde kai ni lai ge ko gi khangde kai to haido pa adiga khanga ga na kari gi muk ta thingdri ba no yes hybrid never adidi kamaina masigi illegality see was how was this illegality was allowed to continue kamaina continue to hold me no kai was yamna kano khoigi yam pertinent over question now aduga sum chingda lo lite governance yodi kai was beyond politics, beyond political line, beyond incumbency, inter-incumbency, you are to sing the rule of law, ain yodi, governance yodi, have a city, pong pong, the miam, the kango one ever. Again, yam the Kenoto Risina Nunang Ningai Urisina, what's I get. Kuigi sigi lambi si miyam gi sembani di haiba wari de ro ki hari is illegal over trade arms ki boire de poppy gi boire drugs ki boire masigi yam nungai na asagi mathak sidari asai ain do leitre oi enforcement agency mayam police ki adigi army gi mayam sigi whole things later na moi chatok chasin da yam laina nongai pura su line puba bomb pura line puba drug pura line puba ya lambi mak semak basida matam jana thingbi na bi step am ka lor puse this is well and good aduga the memorandum ka moina asagi ku wal kuki jo intellectual council naga memorandum period di ka na teba ku illegal we akam chawjari allow us to continue allow us to continue this act adugi kaino ne aduga aina nuai jada bomna masigi kaino si chief secretary government of manipur da kugi
August ki tang kunda preliminary report ko pikhalu on order tabagi magi order si yawe masigi order si comply to da hoji phaw ba another order madamu magi tha kenoda within 4 weeks hafta mari gi manung da preliminary report ko pikhalu haidana koi chief secretary si direction p national green tribunal date kya da koi 20 August 2025 masigi si 4 weeks matam bi se thama haiduni ko 4 weeks hai yes do regadi masi keno si da mu pikhalak tre mo repeat tab si da mu hai je mu 4 weeks se mu 2 weeks mu extend oraga did ke mathang order makan tai adum sa thi sina housing phawba preliminary report cha pikhatri pidri okay aduna masi preliminary masi reckless hoy am college hoy attitude la haiba duni wai moigi haijabadi masa yi haiba information cd maina haijabadi public domain la laira ba poni hanagi see national green tribunal da sumaina approach to gure haragadi definitely ikoi respond to ya ro haraga state na sai proactive role am khagla hunjani nge ba aduna hojikti ado hosi boba preliminary report che pikhalakti na order si mark to ya okay ado gamu another matam khara mu pi on pigre ko 4 weeks time okay okay so kai de August ki 20 degi August 20 na de August ki 20 de yana mu order ta ba okay ado ngasi Thingjille bu order se Thingjille construction Thingjille hai bu order se masi ki order si tangkul hum do ta ba ne ko okay day 23 ki order ni day 23 ki order sita amuk tha amaga amuk chance period okay haidi another 1 month mu pi de haija bata 4 weeks haragadi ada kesu kai ni lawsuno ada kitang proactive over rule am lahon janing madune ada matam ji mung lawre ada matam ji lawruk ta state ki site ki kaim to gana torok ta ba ari union gi su khoi gi represent torok ta ba torok ta bane ba mas torok ta sina maram moraga musai gi precautionary principle haina what itself is yawi ko precautionary principle haibadi further damage thok na ba case loi badi natri yai case uziki national green tribunal gi case loi badi natri aduda loi dinai marak sida lambi sema lo thokari gain tawni case tawri ngai da yes maduna further damage aduga damage thokhrani badu ragadi muknaw na gano to wai du di arai ba thabak tina tredana amuk naw na restore to wai du aduna precautionary measures principle haija batare ngasai gi makata ba case gi ngasai gi kanana chumi kanana lali haiju that is another thing but marak sida damage se thokhragadi damage se kan to dana bagi precautionary principle to the basis where national green tribunal na haire se no further construction by anyone be allowed to be raised in execution of ring road project till the next date of hearing high whenever next date of hearing see February ki tangani ni okay February ki tangani mathang jahi ya haija bata 26 see bauba khoi gi keno see no further construction sana order tai aduga chief secretary government of manipur da magi district magistrate haidi decision je or sp concern sing koi gi manipur gi jila taruk ki koi district taruk ki sing ak to ban haidi district taruk ki district magistrate sing adu sp sing da haidi order si comply to na ba haidi makata na chabadu thingo haibani na ground thingbina bam dilebam thoidana yes adu thingna bagi instruction pu hairana chief secretary da magi order se tawrkhre ba masi ami kai ni ngai ne maram di aina aijeningi sina kuigi hujiki haiba German road tiger road se ainu adum hanjana bari haire ko day 1 dagi public domain da leire yes sigi national green tribunal order jing ngai raga leire mi se kali ki very true see court ki na trigger any tribunal ongi order si
ngai bi ma thau ta de ba yamna ma thau ma sak khang ba government am le ma ga di ma si PR su oi sunu adu ga ngasai gi miyam na khan ba government su oi sunu elected representative ma'am gi government su oi sunu PR president ru government su oi sunu ma thau mangam sana pang thok pangam da ba government gi achau ma mi ma tai adi national tribunal chatri bhok अखोई दिरुम तुमिना लेनी काहे रगदे अखोई ये साजाई न कंद्री भो चेन दबगी कहीं नो दुनिया बा लिचत दुनिया बा अरे बसी यम सोले कोई ये नो से लेंगा पुगी के लेंगा पुगलोन लेंगा चुकी पाई बस सिंह हाइजा बता और सी मुझे चिप सेक्रेटरी ने सरकन पे रखे सी चिप सेक्रेटरी ने तो रम बसु याद रहना yes ग्रीन ट्रिब्यूनल की गनो गाइड दबिदा और गाइड दबिदा एसपी सिंह decision noi si la bi Thingjille hai ron thoe ba kana ki ri no hai bu ne ba legitimate use of power si state ki domain ne ba yes force sina bi ai ba adu sin na kai dom na ni ki thoi bi rang si da hai ba lambi se chatok sin tore nongi pure adu tore je no ma khoi da hoi chingna ba bu ore su achum bu ore su ngang na dan le ra ba ne ba si lambi si lady is yam clear name. Asi kai to with the National Green Tribunal you order ngai ramino haibu to name. Yes. Adu gati mathau masa khangdaba mathau mangam masa na khangdana mina haidra tak da to roi haibura haibu to name. Aduna masi ngasi National Green Tribunal you can say February 2 next year adu boki order ni koi ngai mina si state ki mathang ki tarik chu jadi state ki oiba sai chief secretary ki preliminary report to chu lan khalak pa yai na thajaba dum nei thamse aina aina ha gi thamse okay thank you very much ya marik chumbawal thambiri Chandra Kumar na kalamarom da hairi ba khogi chief secretary na hairi lambi ani se sabda sukhang khang de hairi basimadi taseng na mak yamna id ja asangka sarna so hairi magi mathakta dumak action I gin thong dagi action lokhat pa yai hadana nakalamaram da yengura masi government of India na sanava divisive policy ni miyamna dum hairi cookie sing se government of India na proxy so ni sijine haba warwol siba Chandra Kumar miyamna yam toina thamna wa phom khangni lambi ma semba saba habisi lon thopna semba saba nate saba yaba nate sare khangna miyamna di khangaga government koigi chief secretary na kamaina khangoi dori banoba adu ibatargadi nakalamarom da miyamna hoji haina ba haidi budget ta su tongan ba budget haidi churacha prime minister la amba matam da bo churachanpur da budget tongan lautho mi kangla da budget tongan lautho me du itargadi makoi na si yauna German road tiger road legal haidi ayaba amtal yaudana same sari base masi government of India aduga state government sina kari gumba warol ma bo haidra basina di miyamna chingnari ba separate administration je officially pidrabasu pirabra habagi chingna bang pak lairi sisu masigi mami makak su chauna miyamna chingnari ba je haidi chumma bra habagi akiba makak su laiba sigi matang da di Chandra Kumar kari kamaina thambe ai ai ri ka tok jage ngasai gi separate administration piba na traga pida ba haibu di ngasai gi government gi stand ju so far has been declared in stand that separate administration or union territory with legislature haibasi gi kano laite haidana ya mayik seng na budi khoi union home ministry gi kai gi rum mayik seng ngasi bo thame masi hai ga ai ngasai gi kano du da dum ai ngasi gi topic si da dum ai confine to jage ba masi confine to jage de hujiki National Green Tribunal gi sigi order am khlai se masi chief secretary da order pire ini nangi SP nangi decision da strictly sigi athing maje enforced over pire kreba now sigi separate administration gi twadri twana thamgro moi ju dum sigi dream je set to ba horabani oiroi je dum khangi ne ba se chungoi oiroi de dream ne sai maram di kaino da manipur hesi Kundari si idea of Manipur in a Panjaba. Maruina, Koi Purup Singh, Maitei, Rigi, Naga Kuki, Maitei Pangana, Namnataba, Punna Kundamina Villamni. Other day, say Magi, Kanguki,
akuba meeting the demand je tong ra aga magi political aspiration hai doira natragana dream hai doira masi gi posit lakna ra kanda si maru hun maru je so ho roe ka nagagi ngasi bodum framework agreement hai raga dum india government sana le ri ado si anuba amamu aina sida lakchani ngi de oi do project ri thaduk biro hai smain thamjara ga ina haijabati huji ki national green tribunal gi order se effectively deal to busi adum national green tribunal la lay ba taw santana zo haibi batune haidi yamna German road Tiger Road I see state moisi state na tiya some hanky panky hoi organization register tawri khang da kanan head or no idru mathong khang da organization ni asigi moina di intellectual kaiji palle ba ko moi organization se intellectual na bu ngasai gi national green tribunal gi tokho khraga environmental clearance adigi process me ama ka laga chat pa pot ama bu normalize to view masi regularize to view kai naga chi ga thara ise wonderful intellectual kaiji palle moi organization zira ang pase intellectual community da intellectual organization na to do thabak na te moi torum ge ara ching do kak tring ai da khoi ching je ka an biu si environmental clearance pbu state san biu ai ge do ne ba maram di public road am cm by the state ki exclusive jurisdiction ne ba magi exclusive domain ne aina sem ni ge sem la ponte ba ado hai ji di huziki si di adum kanana sem no kari no khang da ga dum authority ga yaw bu yong do to to bu se huzi national green tribunal Thingjille khre ba lambi chat pa thing marte hayo ka sangi ka sagi kitang ai kan to joge I beg to differ ko ama sa bu later lambi chat pa thing ba marte lambi do makhata na construction thing ba construction alda construction thing enforced to do chief secretary nani through his SPs through his district magistrates aduna sigi enforcement si hauzik karigumba thugai ra agadi order ji ngak pangam dren khala se chief secretary na daga high organization cookie militants sai gi German adu high ni na cookie militants ni thugai ren lawr se ba ko adu ita agadi sai gi tribunal sina national green tribunal sina sahi ahum bawgi phadok piba yae order in the bagi order comply to the bagi aduga crore tara phawgi fine thiba na tarana animak ko aduga orders in the base nongmagi lupa lising kun manga in the numit sigi hendo khaganda sibo adum piba ngamme ba aduna ngasai state ta sai 1000 na haibi du ne ba paisa suk pi ga haiba do paisa suk thi ga do ni ga sidai 3 crore 10 crore piba gi no yauri aduga kai mo award am khak kana to di company oiraga di amuk paisa chaukhale sina makhata si kiran chathuk kiran kai kiran tawjage aduga tribunal na tawbangam ba se sai yam ngamme ba kai ngongge da tribunal ngamme si ngasai gi pollution na tarana environmental damage degradation hai jabatar maduna shoi ba victims ingi da compensation pihan ba ngamme state ta adi compensation pi do state ani ko ngasai cookie jo council hai gera German hai gera tiger hai gera moin soira ga su state na effectively handle to da bagini na lawgani ba Madu the state at is liability state ku is to the name. Aduna Han bagi relief, say compensation people a me. Aduga property damage to give us restore a muto me, to honga me. Aduga environmental area and Uzika Krenang say German road, Tiger Road and so called Hajatar. I did German road, Tiger Road, so called German Tiger Road, I say. Masida Umayama Kaktra. Masigi puts it, I don't see everything either Udun no loin town, can Magi can people relief say. Aduga plus I give punitive waiver, say a humboki padok, and a crore, a humgi, taragi, crore taraboki and hydro. But see, I don't people Aduna how's it environmental assess input low impact key assessment low don't say 1000 I be do. But see book sing with state low doing never. State na lambi semjage, state na isigi infrastructure develop to jage forest land na tagan environmental uka aga kolagana kuina state na madu high matam da sigi environmental
impact assessment state na pi doi ne state na kan to doi ne ba ado huji ke khoi German ro kan road ai di state phone na te ba ingbiu ko state hai ba sa gi mighty state sina development gi mingda kaino ma semja ge sa ge hai ba si bo environmental assessment impact kam lai ni kho ni assess holu adu ga tau hai ni ne ba adu ga hong ba chaw organization na ga sa gi German road tiger road ka ga sa gi memorandum am ga khoi gi national highway ge authority khoi gi union minister Nitin Gadkari da ga memorandum ga pisal laga memorandum du fruitful oini ga na khan ba se ma se ai ni sum khan ba da lambi semning ba gi nataba khana hawning ba gi attitude am yaw ya ba haidi pot se dum boil toraga irang se dum toraga irang si gi paisa tan ba mi chingai ja ba tare ko irang si gi yai ma akhoi loi khangi manipur gi sidagi paisa tan ba mi mayam le madu makhoi na tawri se ai di pot se dum boil to irang dum tho le ra sanu dum itai ne su kainom react to ra sanu akhoi nam khumma lore aduga sigi issue se dum thon thamaga akhoi paisa tan se ai gi kainom man gale i ai di mitai de khana hu ne la we sigi se ai man ga sai gi Nitin Gadkari na natra gana concern ministry na hoi hoi noi do sia le lambi chemo khoi kano pira age material pira age we noi regularize to si kai je sumoi oi moi nen khangi ne natra khang di ha ga na sai nai je buduni they are living in fool's paradise aduna oi do ba project pairaga sida lai ba se masi thangai singna tahunjaning de aduna aduga ngasai gi chief secretary gi di ngasai nai je buduni FIR do to National Green Tribunal Huzik Lakre order Lakre National Green Tribunal na Taudragadi Nangi SP Sing the Hayo Nangi District Minister Sing the Hayo effectively implement to Silambia Thingjille Sabbath Thingjille high greba. I know Izavadi. Me and I look at the wing eye no one hand when they themselves knows that this is highly illegal. The woman talked about Tabani state authority ayaba yaudana environmental clearance yaudana lambi semba ching da gaida forest ke land da gaida tau bai basi niom kai hai ba sia masidi dum inception da gi khangbi bum thoe ba khangsu khangam ngani tau du inaction ne tau da ne ba ngasai gi ai khoi gi sida adum yam lai thok pa hai ba tare ko lai thok pa na tragana adum ai khoi si gi relevancy hai ja ba tare national level da na tragana India gi polity da ai khoi gi relevancy yam nim na level si no maram mo ga adum ai khoi si less visible citizens hai ja ba tare ko aduna adum kai shu tawre moi ma se ni kai bi ge nom si da adum leiba man mam yaw ba kan du taw da ba se adum si ki ai hai ji now sigi tribunal orders was it really required to see that chief secretary acts ma masana tawram ba yai hai bane aduna government gi project phawbada DPR sem dana environmental assessment ka du tawgado jira sigi lambi kilometer nifu yangai sangba sigi none phawraga sigi ju ji kenu leyeba sigi German road cha sarak pana maram oiraga koi kabui chinau singi jaga da soktana irang thoktana tawnari duneba ko aina khangba jaga le mami panjaroi ge ba ko aduna masi right chief secretary na or positive presidential government ni ladies president rule ni aduna concerned authority na mi yeng changa hojike I hope that the order of the National Green Tribunal is complied and obeyed in its letter and spirit and in terms of okay thank you very much